Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Nasi isibalo sethu. Kuthiwa asithole ukuthi mangaki ama-solution indlela zokuxazulula lesi sibalo esisiphiwe la ngezansi. Sino x squared plus 14x plus 49 equal 0. Siyabuzwa ukuthi zingaki indlela zokuthi sikhiphe impendulo yalesibalo esisiphiwe. Asibone ukuthi simisa kanjani. Ngiyathemba ukuthola kumnandiki ukuzenza izibalo nje zama-quadratic akusiyona nje into ekucasulayo noma ekucikayo noma ekudidayo kodwa sekuyinto oyithola ijabulisa imnandi kakhulu futhi usuwungqesta kuyona ususheshe ugijima kuzona. Njengenjalo ke nasisibalo sethu u-minus wethu u-minus b plus minus i-square root sethu sa-b squared minus 4ac enzansi ku-2a. Nayi formula le indlela ekuvunyelwe ngayo ukuthi sizenzele ibalo ngikubhalele ngezansi kuthiwa u-a squared plus bx plus c equals 0. Siyaqhubeka. Siyahlawumbisa sithi uma uthi mhlawumbe u-b squared wethu minus 4ac uphawu lawo ngikhulu kuno-0 eloke sikuthathe ngaphakathi kungenzeka ukuthi sibe nani sibe nendlela ezimbili zokuthola impendulo ingako ngibhalele lapha ngithi two solutions. Ngenzeka kube njani sibe nendlela ezimbili zokuthola impendulo. Sibe no b squared futhi minus 4ac sithi equal manje ku-0. Lokho kuzosinikani indlela eyodwa yokuthi sithole impendulo. Uma ke sinobani sino b squared minus 4ac uphawu lethu lithini lithi less than ukusho ukuthi kuncane kuno 0 uzosenza njani lokho. Ngizama ukukunika indlela zokuthi ukhumbule ngaso sonke isikhathi ukuthi uma uthola into enjengalena kukunikani. Uma ukuthi uphawu lakho luyashintsha kukunikani. Uma lithi greater unendlela ezimbili zokuthola impendulo. Uma lithi equal usho ukuthi unendlela eyodwa yokuthola impendulo. Uma lithi less than njengoba ngikubhalela la ayikho indlela yokuthola impendulo. Asithi ngithatha lokho engiqale ngakho ke njengoba ngikudwebele lana. Sikubiza ngani ngikubhalela. Sikubiza ngani nge-discriminant. Iyona ke indlela yani i-discriminant le. Uma uthole lokho la phakathi kwi-square root sakho sikubiza ngani sikubiza nge-discriminant. Asiqhubeke nesibalo sethu lesi sisiphiwe. U-b wethu loyo ungu-14 sisebenza ngawo ka-49 sizothemza ngobani sifaka wona 49 ngapha ase 14 times 14 sibaba sibambisa 1 ngaphezulu 1 5 sehlisa u-0 nake 114 zansi sehlise 196 196 is square u-14 times 14 u-14 squared usipha u-196 49 times 4 sipha u-30 ncase ayu-36 sibeke u-4 ngaphezulu ncase ngenza iphutha sibeke u-3 ngaphezulu 196 now 4 times 49 usipha u-196 ukusho ukuthi sino 196 minus 196 uyayibona indlela yokuqala sisebenza ngayo bangisho 196 minus 196 equal 0 nayo indlela esisebenze ngayo saphunyelwa yini impendulo eyodwa. Uyalibona uphawu equal wona lo ngisiza ukuthi ngikhumbule ukuthi uyona indlela eyodwa le esithole ngayo impendulo ngobani ngobu equal. U-minus 14 wami ke divided by 2 siphani u-minus 7. Ukhumbule
ukukhumbula ukuthi ngaso sonke isikhathi ubuyele phakathi kwi-discriminant yakho lokhu kungaphakathi ubone ukuthi ikuphi ongakusebenzisa ukuthola impendulo.